kong yang subha ya pil cha ka channel yongi ha ki Saul Air channel. Tete ME wa upusen yonga sengruba porisnam dong. Dan ya api ya ki kubor kaye kwa o kana api yanga. To gonokong hagani ngepol tanpa uji sango gopro yo blai kendran. Pada yo kam gani galan kam tam ha gupuman ya gijing yesen yalam. Naduk ar kundele patrik yung ni ubnai hagit sinong sa rancang. War ay kublay fi hag Saul Air channel. Mura pelaj polpi yo emlang hagani gijanmen nagbenta gupun apus niya ya gani kubo. Digijing kerpat yung kaum presiden kam tam ya gipararang ba yungi UM nawaro gikatra tali yung gibalang chilong hapo guparis yungi. Put kerpat iti hagini gisngi nandok ako kundele pagring biwan pencong citi ya gani gijing yesen yungi hagini gi arsi. To hijing ito wa gisngi sajan registration guslangi nandok ko siwaje no sngi bat haden wadek ya registration upon her ya galama yung senjuk sengrang ba agopor ROJ haden wadek upon her ya gani galama tang emile ya gijing la jingo yung agi katu kat ni teli gilung yung ko em hagi chenong sa rancang haden wadawani nagi yung gipara wangai yung i hagi ni chenong yo emi ya meeting kama hepor so stein janmet aden wakut gini ga jingyalang diungi dang emile ya gijing yesen email gijing mani supplement kuda penbenta hai no spiritual director yung senjuki Reverend Father Simeon Sungo dang emile inong yalap ha gini email kam te kerpat ya pigi pelarang ba ngicim bentalang di yo up nya bi ya gini gijing ikai kam tam gijing ito wa i gimanpa kam jo lah hag singi sonde agle pagri gemas ko sedang naduk cipaw ji stand ya gani gemas unong penyarang ba hagani singi waman la spiritual director di sinjuki Reverend Father Simeon Sungo heju iko gijing emlang yung Father Jem waman kam asistan turis yung polis namdong yungi kam te put kapat ipi kam tam gimanpa Wewan renti ipi hagani singi nang yo uman ngo gijing kertu na kerta yung i koy adeno dawai yang mas koy hei por chiwaje dong emile ya gijing yesen no singi wa gijing manis permen hiju ipor le dong yo yu apnya yung ten yung blai nong nong yelap yung i amte kerpat ipi nyau ha yawan pat yo borenti ya gijing ikai koyo ilang ba ni kismi dia gani gijing yesen yalam ukut no iya ka dawo penher iya galama yung senjuk hei por le waje waman kam gatat kecil ko ukut no iya gani gijing yesen yalap i ha gani kismi bless you